imbaga bamugira inama ariko yanga kumva. Uyu munsi ngo atangiye kwishyiraho kesi yuko yashimuswe ariko nta mushimuse, ari mu buryo bwo kuba yakwepa ubugenzacyaha RIB. Baca umugani ngo ibikoba byikururiye amakara. Nyabuneka ni ibintu bikomeje kugorana ku mbuga nkoranyambaga. Uyu mugabo yitwa Rukundo Ezekiel. Uyu mugabo uyu munsi ari Kampala we n'umudamu we cyangwa se n'umuryango we, kuko n'abashiki be amakuru avuga ko nabo bamwe muri bo bari kumwe hano mu gihugu cya Kampala mu Bugande. Uyu mugabo Ezekiel yateranye amagambo n'uwitwa Pasiteri Mutesi n'abandi ubwo yazanaga amavideo y'urukozasoni cyangwa se amajwi y'ubusambanyi, ariko akavuga ko ayo majwi ari umupasiteri witwa Mutesi cyangwa se Mama Charlene umwe muri bo. Ariko ikigaragara nuko rwose nyabuneka ibintu byamaze gufata indi ntera ku mbuga nkoranyambaga. Nyuma y'ibyo bamwe bati Pasiteri Mutesi yashatse kwicisha uyu witwa Ezekiel ndetse ngo ashora amafaranga ageze mu 160, ariko nyuma bigenda bigorana abivamo. Bamwe bati ibura rya Ezekiel baribaze Pasiteri Mutesi kuko hari amajwi agaragaza ko yari yashese amafaranga ku gahanga kiwe, nubwo hari amajwi avuga ngo yabivuyemo ariko ashobora kuba yari arimo arajijisha. Gusa nanone hari amajwi agaragaza uburyo Ezekiel Rukundo yavuze ko RIB yamuhamagaye, none akaba yapanze pranka igaragaza ko ngo yaburiwe irengero cyangwa se yashimuswe kugira ngo ayobye uburari. Kandi andi makuru akavuga ko Ezekiel ashobora kuba yaraye mu mujyi wa Kigali mu maboko ataraye. Ni ibintu bikomeje kugenda bigorana ku mbuga nkoranyambaga. Gusa igihe hari icyo abantu benshi kugenda bahurizaho nuko hari amajwi yagaragaje ko Ezekiel yahamagawe na RIB, akaba yabandi yapanze pranka yo kugira ngo ajishe kutitaba RIB, ajishe nyine ko yaba yarabonye yaraburiwe irengero, cyane ko kuri channel yiwe cyangwa se chaîne yiwe bashiki bavuze ko yabaze kuba yaburirwa irengero batamuheruka, ndetse no kwa-uploadinga byo ntago arimo kwa-uploadinga, ariko ngo ashobora kuba ari kujijisha RIB ubugenzacyaha bwo mu Rwanda kugira ngo abashe kugira gute kuba yabakwepa ntabitabe, cyangwa se abashe kuba yabona impamvu yo kutitaba ubugenzacyaha RIB. Gusa ibyo RIB ntabwo yabigenderaho niba igutumije cyangwa iwamagaje. Ayo mapranka nabo bafite ubwenge, afite icyo bita investigation, bashobora kwiperereza bagasanga rwose wari uhari ahubwo ari pranka. Nibyo natangiye mbabwira rero, ibikoba byikururiye amakara. Burya iyo ufite agatwe gato ukarinda uruguma, ikigaragara nuko aba bahungu ibibazo aribo babyitera, ibibazo nibo babyikururira, kubera ko iteka ryose niba uzi ko utazigera ushobora urugamba uba ugomba kurinda agatwe kawe kakarinda uruguma. Abantu baratangiza intambara ku mbuga nkoranyambaga, zamara kubatsinda no kubagaruka ugasanga barimo kwihisha, barimo gukwepakwepa, nyamara batangije izo ntambara bazi neza ko izo ntambara zigomba kugira gute kubagiraho ingaruka. Ni ibintu abantu bakomeje kugenda bavuga ati ariko se aba bagabo batangiza intambara yo gushora amajwi n'amashusho by'abantu ngo bambaye ubusa, nyuma byabagaruka bagatangira kwihisha no kwipfundika no kwipfundapfunda no kwishyiraho no kwiyaturaho ibintu bibati twashimuswe, kubera iki bagiye bahama hamwe bakarwana urugamba paka finali, ko n'undi baba baragiriwe inama kenshi bagashinga izosi. Ngo abasore bahana bavayo ngo nubahana bajyayo, kandi ngo amatwi ari mu rupfu ntiyumva, niko abahanga bagenda bavuga ati amatwi ari mu rupfu ntiyumva, ngo igikenya ntabwo cyumva ihone. Uyu mugabo Ezekiel abantu benshi bagiye bamuhana kuko bagiye bagera bivuga ku mbuga nkoranyambaga bamugira inama ariko yanga kumva. Uyu munsi ngo atangiye kwishyiraho kesi yuko yashimuswe ariko nta mushimuse, ari mu buryo bwo kuba yakwepa ubugenzacyaha RIB. Ngaho nguko rero biracyagoranye ku mbuga nkoranyambaga no mu hino mu Rwanda. Nibyo biriho. Pasiteri Mutesi nawe yararakaye ati rwose ngiye narareze muri RIB, sinshaka ko hari abantu bakomeza kunyangisha abantu kwandagaza izina ryanjye, uretse no kuba birabe ntabikora sinabirota nabikoze, ngende umupasiteri ngewe ndi umushumba. Nyuma yuko amajwi yiwe y'ubusambanye rero ibintu utanasubiramo yarakubiswe hanze, ariko we akayakana kataraye. Gusa biragoye ko akwemeza ko araye, nubwo kuko nyirayo nyirubwite yamaze kuba yayahakana.
ngayo nguko rero kandi subscribe kibara ry'umutuku cyangwa se ry'umukara n'umweru kugira ngo ibiganiro biri gutoraniga ku mbuga nkoranyambaga kuri channel yacu yitwa Ukwezi Media TV bijye ibasha kuba wabibona ibi kugenda bivugwa mu mbuga nkoranyambaga hano mu Rwanda. Ngayo nguko rero, ciao ciao.